Ira talifu segu ni omasi ebate Yesu uowai ami fefu ya aho. Faluha itazoi bagagerenua basa-basa dede baca del YouTube YKB bahasa nias adre. Fatua letabaso da Roma lilo balangi, si ofena da talo mangandre ta ande ba abele seroi geheha ni amonia mangandre ita. Maiga mangandre bangalulu tanda fenau so ayah. Neno aboto badetema, baya uge detena fema, ya uge lemba-lemba saro, baya uge zame ma fa abele ba fa atua-tua. Bagi nete ande omasinda agama fazaive da Roma lilo balangi, sitobali orifa no soma, tolo genonima so ayah. Ena baba ma ande mahalo geheha, badozi sa mondrongo, ke fahubuo ira balatema kurahar. Bade Yesu Keriso mangadrega, ya Tuh. Ira ama ba ira talifusen yo masih bade Yesu. Taroma lilo balangi di basoda, basito bali angir nuada mahe, tehale moroi babuku renungan wasiat, basito bali tuho ya yadae, fatanda satula bava auri. Berdae data baso ia moroi bagama bu lalis bohong, bazura kolose, bazadua ngawasara irugi silima. Ba siaan di anger sida, tabaso ia bangabua sisara irugi situa me imane. Hebisa ba abu dedeku andre berami. Ena eterang dedera. Nano fabebu ira baba omasi ande sinotobidi ande kelobalangi keriso ande. So sambua behede satua-tua me imane. Faori ande bano fatanda satul. Eluhania ya yadae wa faori ni terda ande bano fahenaga bula dede bafa makau babolohi ni era dedeta. Badae bamoguna si baiba arodede bafa marode de saro ena emo fa abele baba sendata babolohi ohite dede ande ena ebei itu badalula. Bazura ni Surabolo ande ni fai hage heda hadia sitobali fatanda satula zalua bajemaat kolose. Fatanda satula Paulo ena jemaat kolose la o hege ba atua-tua ba fa aboto badoto Yesu Keriso adre. Sitobali ohite dede fatanda satula ni falua Paulo ya yadae ena aroma matira ba Keriso. Ba ena ele sama balia irah Yesu Keriso na tohare zamai longo ada. Bale mana a osu ngavale halewa di palua baulo na davi ba abelonia. Andre vale i osia age ba abelonia mafa atua-tuania. Ibee ba i odalige ba abele lo valangi ada. Ibisa ge ita mane ma ekhe. Tafalua gaibat fatanda satula baba orida andre. Hadia ngavale fatanda satula andre haber bolohi omasya dede. Mazoi fatanda satula babolohi faori. Si sofenada ya yada faori sila itu. Soguna banosoda baba orida basoguna ba ori ni habe sato. Si mana gangernu ada makhe baya motolo italo balan. Data fuli talau mangan. Sao hagalo lo balan. Eno be ke maba abel, bano be ke maba atua-atua. Tologa so ayah, bangabale va tanda satula si falukan raaga bongi maek. Fofa abelen raaga baba malua lalah luwe. Hewa ai itaria falukaga gabula dutu. Ba oya manena saji tobali famakau. Bama ande kau be ke maba abel. Ina boy itu raaga bangande kau. Ba kau mana tunan raaga. Yo tarai ya dae iru di basila itu. Bada Yesu Keriso mangande raaga. Ya tuh. Ha iru gidae ganger dua da makhe. Baboy olifu ita like, subscribe, bagikan batohuge banuriaike bani hasato tadebe.
Nano evalua si mana bano hale-hale o si foya kabe babano rei keturia sumsodede. Ya pau bo italo balangi sauha gele ya aho